ani ri na yona I think ingova iholi sweswo se ku nga nghena swo cancer. It's okay. So ebese from AIDS se ni can. Na ku tiva ku mi ka nganga yi ku mi va mi wini dayideng ku na hina van'wana a hi ta zama ku ya ka yona nganga leyi kumbe ka profeta le kwini. Tinganga ti nga va titele leti ti nga koho ti nga ni pfuna ku ndzani fika laya ya ku hetelela interview va vuli marito man'wana lava ku makhota ku hlamula xivutiso xa khosa va ku nge pfuki endli ku munhu loyi a nga lavi ku tshemba a ku tshemba siku leri a ni twanga kahle mhaka njulukini mara va yi vuli hi xilungu se mina ni lo yi translate le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi lava no bula sungula. All right, thank you so much. Say kwala Ikolomo iveta ngena na timhaka to cancer ku va mi ri ku subscribe-eni mi tlhe mi share ka hi vona channel yi le kuleni swinene. And then before ngena ka swo tala ku ta va ku ri na ti-tour ti nga ta ti ri kona lembe leriwani laha hi nga ta va hi ri a University of Limpopo na le Wits na le UP na le University of Mpumalanga na le UCT na Northwest University. yes. Yeah, so mavona mgubuzi ta dyondza ku nghena ndzeni ka university lembe leriwani hi ku xa tidyondzo hi yexe swi tsandini hikwalaho ka podcast ni u ta ya na a ya twa benche leriya ra le lecture hall. Yeah, Hi le ro ti hanyela ku jumana u juma yala ni nga hleketa xin'wana i ku hi ti 10th ta May ku na birthday ya Nkata Yesu na King Bags Mabhekula lava bongini lava va nga tekeliwa sound na mabyala a swi na 2 weeks hi maphorisa va bati push up va nga thembi va twa nga volora mara va ri maphorisa ma kwatisi ngopfu hi loko mgubuzi a khomi phorisa vele fani hi ta vuya ka hele ya se le ku ila mgubuzi Nikula hi le ka timene ta ka Gaza. Hey, wile swona hi vuyi futhi na guest ya hina va vuya ra vumbirhi mara a va ha vuyeli swo leswi va vuyeli swona hi va vuyisi ra vumbirhi hi wina Butsoli lawani G1 Soli Makamu inghala wa ita nghala ka na tiva o tsamberi loko u ya Kruger nga fika nga kumi nghala na ndi a na laki si na hina nghala la nga kona swi komba ku hina laki aswo se minjani epfukeni menjani hi pfukile hi rilelini ku mi va kona swi ta ku munhu wa busy swinene hi kombeli ngopfu na swi a mi fambi ri kun'wana swa ni tsakisa loko vanhu va kha va ni themendela hi ku ni munhu wa busy ni va ni ri busy mi ri busy maybe mi ri kun'wana mi ri ku shooteni ka podcast ya n'wina kumbe mi ri ku tlangeleni ka ti-artist tin'wana tanihi mi nga na studio mi ri MC kun'wana nkarhi wun'wana mi haya receive un'wana studio n'wina mi tshamile a tlhela va kha va chaya kumbe mi kha mi tsala ta n'wina na mi twisisi se hi byo busy lebyi hina hi byi vonaka mgobozi loko se ku busy loko a kha driver movha ntsena a ku na chuma xi endlaka se la hina va ka Shangani podcast ku nga ka timene episode ne hi kombela G1 after loko hi voni timhaka ta leswaku ri va kumi award ya ka YouTube. Yes, yi vitaniwa YouTube Content Award or Content Creator Award. YouTube Creator Award. Okay. YouTube creator se i kahlahla ho sungula ku vona munhu wa Gaza a ri na yona se n'wina mi titwi njhani ku va mi yi kumini? Ni titwi ni ri wa xiyimo xa le henhla ne ngopfungopfu hi mhaka ya ku loko ni sungula channel a ku ngo va
part ya plan ya mina ku ni lava ku ni kuma 100,000 subscribers plan a ku ri ku na ti-performance leta hamba hi ti endla ri Mafenya Brothers so sweswiwani loko ni ti lava ni kuma ku a na ha ri na tona ene ti-performance tin'wana ti ri ta xiyimo xa le henhla ngopfu leti a ni lava ku ti tirhisa ku motivate vanhu lava va nga ta sala va ta ndzhaka mina so hi 2020 ni swi vona ku no man a ni faneke ti-performance hinkwato leti ni nga ti endla ni ti posteteli la ti nga ta ka ti nga rabeki kona ti kota ku kumeka ivi se ni ku loko xikombo xo tshuka xi katekisini COVID yi hela a ku faneke ku va na xo ku hlambanyisa hi xona ivi se ni hamba ni postetela ni posta na matimu ma mina ku loko ni lovini munhu a sala a lava ku motivateka a yingisela laya ni kuma ku vanhu va swi seketela swinene okay akhensa swinene ni la ku tiva ku mi ka nganga yihi ku mi va mi wini dayideni ku na hina van'wana a hi ta zama ku ya ka yona nganga leyi kumbe ka mprofeta wa le kwini tin'anga ti nga va ti tele leti ti nga koho ti nga ni pfuna ku ndza ni fika laya because ka 100,000 wa ti-subscribers a ni nge vuli ku i vakreste hinkwavo va nga subscriber so no ka ni nga ri sure ku i tin'anga tingani ti nga subscribe mara toho ti tele laya because swa ku fana na sweswiwani ni endla content ya papa van'wani vanganga Dr. Mashaka va vitana ku i Dr. Mashaka va nga na mali nyana ne mi ta yi connecta ya tele ya swa mali ya nxo leswi ni nga xo i timovha so i van'wani va lava va ni pick up because va hakela ku va kha va endla swilo leswiya channel yi kha yi kula ene va hakela mali ya ku hlaya swinene ni vuyi ni kuma swisolo swa ku tala ngopfu ku hayi ni endla swi swa vun'anga and everything I think swo nyadzeka hi mhaka ya ku mina ni munhu loyi a rhanaku YouTube channel mara loko ho swi cinca n'wina mi endla franchise maybe ya McDonald's ka Malamulele ivi ku tetela tin'anga ti fika ti xavetela mara mi kuma n'we mi mfundhisi ma swi twisisi mara mi kuma ti-custom leti xavaku ti-bag i tin'anga mi nge pfali franchise mi ku ka franchise ya mi ku xavetela tin'anga because n'anga nayo i part ya community and shop yi endleliwe community just like channel ya mina i part ya yi endleliwe community and tin'anga i part ya community wa hi twa Mponani Makhuvele la nga kona okay loko mi sungula la kwenda it's a follow up question Okay. loko mi sungula YouTube mi sunguli hi nkarhi wa COVID yes hi nkarhi wa COVID yes I remember ne a ni tlela yona ni pfuka yona that time Yes. I think nkarhi luwa mi nga endla na content amambambulisana ku hlangana njhani swini swi talatala swilele na vodikapa Yeah. then that time loko mi endla YouTube vanhu lava amba interview ngopfu a ku ri vanhu lava a va ri ka sekele ya n'wina ngopfu then i xi nga mi hlohlotela ku mi nga teki ngopfu ka sekele ya n'wina mi huma mi ya ka van'wana na van'wana maybe lava nge le ku endleni ka something hi xitalo swilo swin'wana na swin'wana swi sungurisa swona na loko mo sungula bindzu ra swikhekhani mi ta rhanga mi xavisela va makhelwana wa n'wina mara loko se xopo yi ya yi kha yi kula ma swi vona ku hayi na va le matikweni va lava swikhekhani mara mi sungula ku delivela ngopfu va le matikweni se hi laha swi nga ta sungula ku swi vona ku mi nga ta sungula ku swi vona ku support yi tala ku ta ngopfu ka vanhu lava nga mi tiviku hi vo va mi support because liyo n'wanyana u ta ku leti a ti tshame ti toiletela ka B ni nga ti seketeli ma swi twisisa ne so na mina swi fikelela ka ku andaka loko se ni endli sekele ya mina loko se ni sungula ku tekateka van'wanyana lava le handle ni kuma vanhu va seketela ngopfu leswa swa vanhu lavani va tekaka ve le handle okay that's why u nga ha bi local u nga rhandani na majita ma local u rhandza na manageria munhu la ku boxeta hi okay question yin'wana i ku that time ku na simu leri mi nga ri endla ra maska ya boha leriya I'm not sure maybe ni nga sechangi hi ndlela ya right ne a ni nga yi tsundzuki na title name na title that title is fine there's no title names now they're not wrong so that title ya song but I need to download dini ne
then ni famba ni fika ka laptop yin'wana mi ya khale ni fika ni ri kuma ku ri ha ri kosi mi ra se ni kuma ku i mask ya boha because mina a swi tivi a mi hleketa ku tiva ma COVID-19 xitsongwatsongwana mata botsolo yi endla yini botsolo loko sweswi yo vulavula ku xitsongwatsongwana xa dlayo i AIDS Ya vula swin'wana. ya tlamba ya vulavula vito ra risimu leri yi nga swi nga fambelani na mntu xitsongwatsongwana ya tidoropo ya mgobozi so mask ya boha loko ni cheka eka ti-platform ta music a yi kona ka iTunes and track leri ri nghozi ngo ri blind na sweswi ne ra haba why mi nga ri uploadanga kahle ani anda ka loko COVID yi strikeile a ni ri hala Joni full time so yi fika yi ni pfalela ni ri hala Joni leswi a nga ri xihoxo because a ni tshama kona mara yi koki nkarhi wa ku leha swa ku munhu a nga ha kumi mali at all so ndzani ku loko vo pfula ni ya kaya ni ta vheta ni fika ni focus ka YouTube because YouTube ni yi sungulile ku ri na COVID so loko ni ya kaya ni fika a ni ri na mfana luya ve ri aki tsonana so hi fika hi vamba ti-green screen a studio lexiya so hi ku a hi endli something xa ku ringeta swilo leswi ku swi nga editeka hi phone na because mina edita hi phone so ivi hi xuta risimu leriya so a ko va ro ringeta so mara ri vuyi ri ni dyondzisa swi swin'wanyana ne swa kahle ngopfu ri na about no ka ni nga ri sure ti-subscribers ta ti-views ta rona ne mara ri na ti-views ta le henhla ngopfu ku tlula strike xa magwala kule so swi vuyi swi ni dyondzisa ku sometimes a hi ku ti nyiketela ngopfu swi vuyisa ku ti-results ta kahle because loko mo vona swi swa ku fana na strike xa magwala ne i music video lo ni nga ti nyiketela swinene na vanhu okay ri na 850,000 views ri ya ka 1 million yeah so mara strike xa magwala I think xi na 200 and something a xi kona ni ri ka top 10 ka but xikule fast okay strike xa magwala xi na 300,000 sweswi so ro ku ri ano huha no ringeta swilo vanhu va fika va tala ngopfu ka rona so a swo vula ngopfu ku na loko swilo swi nga fambi like a hi nge n'wina ti-subscribers ta n'wi mi kuma ku tintsongo mi kuma ku ta mi ti teleni loko mi languta maswomiza loyi a n'wi tlula ene na ku ti nyiketela a nga ti nyiketeli ku fana na yena a swi vuli ku leswi mi swi endlaka swi wrong swi nga va kha swi vula ku vanhu hi nkarhi walowo va prefera ngo leswiya swo ka swi nga nyawuli so na kwala I think vo botre mi lo prefera ngo leswiya swa ku ka swi nga nyawuli swa vo maska ya boha a ngo va ri nsimu ra ku ene a ni nga swi hleketi no ri nga tshuka ri hoxi ka ti-iTunes because wo ringeta a ku ri zamazama liya hi nga rhanga hi endla laha eve loko mi posta mi kuma ku vanhu va yi lava va twingonya yi mangonya yi kha yi vulavula laha okay loko gobozi mi nge se vutisa ni mo vhete mi dyondza swin'wana loko va green screen a va vuli ku i ti-TV tikulu ti nga ta green i lapi ra green ntsena ntsena mi veka la ndzhaku se i ku swi va easy ku u remove green screen ku u fika u tlika ka xin'wana loko u edita ku green screen u veke leswi swi lava loko ni la ku vekela red screen ya ku yela na rivonian ka swi ya mi nga swi kota mi vekela green screen ivi mi yi susa mi vekela red hayi sure lava va swi vula ku veri a rivoni hi le red room so za twa red see man twisisa okay but so I voni a ku ri your former colleague Majomela va hi siyile mi loko ni twa mi ku ni ta va ni ri a Joni hi Sunday mini ri kumbe a mi ta mi nga ri kokosini se ni ti vutisa ku endleka yini a mo va ku lweni kumbe njhani mara ni ti ni ta vona picture yin'wana kumbe video yin'wana mi ri koko ekosini so a ni tivi mani mi hindziseki njhani endzhaku ka loko former colleague ya n'wehe yi ta va yi hi siye misaveni remember vo Botsoli vo va na Majomela a va khomi a ku ri na show yin'wana ka Mala FM va ku Soli na Majomela ya ku nandiha show liya a yi ri yona number 1 ka music video wa vona luya wa xidumbu xa mukhegulu Majomela yena nga ekita sukhati sungani yeah ni le ka yin'wanyana yo ka yi nga dumangi yona music video ko va repeat bull
Okay. va kona na kona. So a ni la ku tiva ku like mi titwe njhani loko mi ta va mi fambeliwe hi munhu loyi a mi tirha na yena 99? I think swi vavini swinene ne and hileswa swa ku a ni swi twa ku swa vava ne ndzi ni byela rin'wanyana ra munghana wa hina like loko ku ri hina so ku love Botrey se ni byela n'wina ni ku swilo leswiya swi le ku ni vaveni ngopfu ni hleketa ku ni bayizi ni formata na swilo hinkwaswo ka a leswi a ni ri na swona ka computer ne loko na ha ku swi twa the following day ya kona ni hleketa ku a no va confused hi mhaka swona and ni zame ku swi recover a swi nga pfumeli se mara se ni swi amukelini swona mara I think a ku ri swin'wana swa leswi a swi ni stressa so a ku ri swi swa ku vava swinene ya anti van'wani twa nga ku va nga swi tsakela anti loko ri ku swa if possible ku ri mi nga hlaya ku a va twa yini na 99 because van'wani va swi lava ku swi twa ku Majomela, what happened? U dlayiwe yini ku endleke yini anti loko ri ku mi ri na information ya le mi nga yi byela kumbe xana loko ri ku a yi humeseki mi nga vula ku ri leyi a yi humeseki. Okay, ani na yona ne mara na loko a ni ri na yona I think a ni nga ta yi humesa vanhu lexi xa ku endla xa ku antswa va nga xi endlaku i ku ya va wacha nkosi luwa wu kona aka YouTube va vona laha ka ku vika nkosi swi vikiwile ku va fambisiwe yini swi swa ku tala hi tala ku swi twa hi madokodela hi moma va ku ma ri sure ku munhu loyi i fambi hi yini because leswa swa ku mi languta munhu mi vona ondini mi ku ondela leriya i drop liya ku hava vuvabyi lebyi loko byi khoma ne i nga ta nyanya ku va fresh vuvabyi hinkwabyo bya tshikelele yes so a ni swi tivi but na loko a ni swi tiva a ni ta refera vanhu kwele aka YouTube ku va ti vonela hi voxe ku na laha nga vika nkosi kwala u vulini xivangelo. Okay, n'wina mi lava ku tiva ku ri kulukumba Majomela va fambisiwe yini fambani mi ya cheka ka YouTube ya Botsol right? YouTube ambi veri DJ Trust or something mara loko vo cheka ku the funeral service ya Majomela ya mi endli kahle a mo nga promote vanhu. Okay, no akuna problem ne back to n'wina ne I think hi un'wana wa vanhu lava ku zi ku va na trend yin'wana ya ku ti-influencer va kha va ri ku content creator na ti-influencer ne I think the right person wa influencer i G1 Solmakama hi reason leyi ne vanhu lava rhandzaku G1 more special lava nga close na vona va vulavula ku fana na n'wina mi vula na Tsumani boy hi ta vuya ka loyi Okay. wo fana mina u ta na stivanya 2 minutes music ne na pitch mazdo ngula pitch ya munhu ka vulavula ma vulavula ku fana na n'wina exactly hi 2021 somewhere kun'wana le ndhaku ni vi na kata ku tshama na Majojo ne the whole day ne hi tshama ku ri na nkosi kun'wana hi va swin'we na the following day ne loko byi vulavula Majojo hi mhaka ku ani mina ni mfollow ngopfu ka YouTube na mutso kha vulavula byi vulavula exactly leswi mi vulavulaka swi swona lava va nga dyondza xikolweni xa kahle va xalati va dyondza swin'we va ti phonics u ta hi leswi nga ta swi tiva the way mi ritimi ri vulavulaka swona hi leswi ma vulavulaka swona hi nga yi kule ku na misa loyi ni vi na yena siku rin'wanyana misa loyi ne loko a vulavula still ne byi vulavula ku fana na n'wina ma vona na lana loko mi vulavula ni swi taku Solmakama ta fika yi ku hi leswaku swa muxaka hi leswi na dyondza vulavula swona wata hi leswaku why swi fana na vana va Julius Malema lava landzelelaka Julius Malema that no comrade we cannot tolerate this nonsense this kind of nonsense so taniya why is it the way a ni swi tivi kahle ntsongo ku lexi xivutiso a xi ta hlamuriwa kahle hi vo va ku va kha va okay hina laki kulukumba tanani laya avo ya kwalaya yana le ka mic info va vulavula ni kombela mi vulavula mi hi xeweta ni hi xeweteni
Minjani? Hi pfukile ngovo. Pfukile. Mi hi hlamusele nyana hi buti Sol Makam kumba tivela kwini. Ni va tive ekaya. Okay. Move ka mihlangano hi lava guys ne ngwimi wa chako maswita swikonyo swa G1 mi lo pfukeni na ana ta mkombeta ku ri yina ni na mahlamulelo ma vesa lawa ni hi mana ma G1 straight ma swikonyololo ana dle kuhlekeni G1 phela ni yi ku konyole tlhe nga hleki semara ne mina la mi nga vutisa ku mi tivelana kwi anta ni nga hlamulanga swo leswi amdam te yin'wini anta ha hi tivelana ko hi sukule so se leswi a ni swi tiku swi kuma kwile okay engwen hi wishing that day ne vulavula and mi fonele ko tala ngopfu ne I timhaka to mgwajisa and Irish bad ne it's a good thing na mina ba kolela ba influencer ko musically educationally na swin'wana we are trying so geshi swa wena why mirina mina ku navela kumbe mi vulavula ku fana na Sol Makam ni sure ku me swi vangu hi ku hi tshami ka ro leha swin'we. Okay se mara na n'wina ma pfumela ku ri mina ku vulavula ku fana na vona ni twa n'we mi swi vulaka mani titwi maswita Sol Makam maswita ni no thank you so much that's love is coming danke se mara ni on a serious note mi swi tisa mulason dina mahlamule mo fana man'wini okay se and I was very maybe hikuva tshami ngopfu na n'wina okay n'wina mi twa nga ku nga va ku ri yini antivi guys loko a ku ri mina ni cisetelaku I think a ni ta va ni ri na reason ya ku ni cisetela hi mhaka 1 2 ni followa ngopfu na Maye Baba ne Maye Baba u yi a interview ma Jojo leyi ambo ku hlamula a mi nga ri kona mi swi tivi loko a interview ma Jojo everyone was complaining ku ri this guy is trying so hard ku va Sol Makam mavulavulelo makonyololelo swi endla ngopfu n'wina mo konyolola i the way mi hlamula swona straightforward ka van'wani va twa nga ri i ku konyolola yes so and ni mina kota ku a ni tshama na vo va ri ntsena va hlayinyana va nge le kusuhi na n'wina mara ma vulavula ku fana na n'wina because why antivi ninga na mina nga hemba ku vula ka ngwenya yeah bese va nga swi vulisa swo va nga swi kumbe hi mhaka va tshama ka ro leha swi phela loko u za u tshama ka ro leha na munhu wo karhi or u tshama na munhu a khandla swi swo karhi swi boku na we u va ka that element meaning ku ri so n'wina kahle leswi mi tshama ku ngona misa loyi swi nga ndlela ngomu kuma kha mi ya xavisa mkulungwana u nga ri khale mina ni cici yena ni n'wi zamile so meaning ku ri Sol Makam hi vona the right certified influencer yes mi nga yi teka title loko ho mi tisela yona yeah ni nga yi teka hi mbilu ya ku basa then again ku vi na video n'wana n'wina futhi nga trenda recently ne ko tala loko mi endla ti-video mba ti-jokes maybe mi ri na xalati recently but ku na liya I could tell ku ri mi vulavula heart to heart about the fights na the beef leti nga kona ka Gaza mi addressa vanhu ku ri like i yini xi nga mi hlohlotela ku mi za mi endla video leya and sometimes loko ni tshamini like before ni release i music ne na hleketa ku this year ni nga compose yini xa ku xi unique nyana xi fana na swin'wanyana swilo so mi kuma ku swa ku fana na leswiya i swin'wana swa swilo leswi ni swi hleketaka ku loko a ku va na risimu ra ku vulavula hi swinyimpanyimpa swi nga kona a ni ta ri paka sososo mara ni leswaku a swi fiti ku endla risimu ra kona ri nga va ri phuntinyana mo ni swi vulaka hi video like swi fana na sweswiya swa swilo ni swi vulavulaka ka TikTok a ni swin'wana a ni ta swi yisa ka YouTube mara ni swi leswi a swi nyawuliwo ni swi yisa ka TikTok kahle mi ka TikTok ni posta swilo leswi ni swi twaku ku na swi lava ku swi vula mara a ni na mhaka na swona okay no na twisisa then okay okay yi humika leyi kumbe ha ri ka yona hayi n'wana okay ni la ku cheka Botsol la ka Gaza hi na vudyela ngopfu hi le vudyeleni business na vudyela
vamfundhisi loko va vitana hala ya ku dyeleni swikepeni vakokwancako loko va vitana hala ya ku dyeleni mamabekula mara n'wina ingaku la ku dyeleni a mi byi koma mara ingaku a mi ri kona nyana ka Reki Makhuvele Reki Makhuvele kumbe mani n'winyi wa sono a mi ri kona nyana laha ni twiswa mi nyamalisa ku yini mara ingaku a mi ngopfu vudyeliweni ku humelela yini n'wina voka va nga mi approach ku tanani hi ta dyela I think wa ku fana na Reki Makhuvele ne owner ya Sono mina ni ngo va ni ri hava bottle store mara hi le ka level yin'we so it's not like ku ni va ni kha ni ya ku dyeleni vo loko va tika mina va ta ku dyeleni i vanhu lava hi nga ka level ya yi-one so but swa ku fana na liya ya loko mu ku u nga ku ni nga ri kona ka avudyelweni I think mi nga mbulisiwa ngopfu liya ya mfundhisi hi yo ni tsundzukaku ya ku vi na gigi ni nga ri kona maybe na nkarhi luwa wu nga hundza ne mara loko mo xiya a hi kombiseni ngopfu hi le ya birthday celebration laya a ku ri na n'wina ti-influencer ta ka social media ne a ku nga talangi vayimbeleri laha mi nga ta ku hi vona vayimbeleri lava hayi n'wi mi nga ri kona ku ri ku ti-artist ta Xitsonga a ti tele majojo va ri kona why a mi ri ku ma swi tivi ko va ku mehe ku ni endla swo tala vanhu va gcina va rivala ku xiza lexi kambi phela va twa nga ku i TikTok so I think laha a ni na loko ri ku a swi fita ku niya sweswi a swi fita ku ni va ni sele hi ku lava mixaka wa mina a va nga ri kona okay so okay kwalaya ku vi na timhaka ta ku va ku Billionaires Club vafana lava nga lava khendlini swi ku yini what's your take ka mhaka yo fana na liya a ni sure ene a ni se tshama ni vona la ku khendliwa kona ni swi tiva ku swi endlisiwa ku yini so a ni nge hlamuli ku lava va khendlini va khendlani mara lexi ni xi tivaku hi nkarhi lowu a ku hanya vo papa mina a ku ri na nkarhi lowu a ku ri na vanhu lava loko va va successful a va lumbetiwa hi swilo swo karhi swa ku yelana na nkarhi walowa so na sweswiwani swa ha ri koho swilo leswi because vutomi the way byi ri swo khale bya ha ri swona na sweswi ma vona timhaka letiya ta ku loko i loloha i gcina i vona van'wani lava va va ku successful u nga ku vo va na swilo loko i nga katekangi i gcina i vona lavan'wani va nga kateka u nga ku vo va na swilo mihi loko ni sungula ku duma ne lexi a xi ri fashionini i AIDS swa ku vanhu vo ku duma mavabya va na ti-AIDS a ni ri na yona AIDS I think yi ngo va yi holi sweswo se ku nga nghena swo cancer so ever se from AIDS se ni khendla so ni nge hlamali na loko se ku hindza leswo khendla ku nghena swin'wana na swo ni hindza na swona so sweswiwani ni tsakisiwa hi mhaka ku a swa ha fambelani na vanhu lavo duma ntsena na loko i ri na mali loko i ri na mali vanhu va boheka ku because lexi hina hi xi endlaku as people na ti katsa na mina loko botirei mi sungula ku va successful ne hi ringeta ku cheka swilo hinkwaswo leswi nga kusuhani na n'wina ku nga va ku ri yini xi mi ngheniselaku nga loveliwangi hi mani loko ho ka hi nga xi kumi hikusi hi ti makelelaku swa hina hi ku loyi i a swi kwihi a ya endla yinini ene lexi hlamarisaka ngopfu ne vanhu lava nga khendlangiku a nge boti laya hi vo va tivaka ku hina hi nga khendla hi swi endlisa ku yini u tlula na hina vini ma twisisa ku phela xiphichi lexi wa swi ta ku why a nyika xiphichi lexi ne maka 1 2 mi tlanga munhu loyi information leyi u yi kuma kwihi u tshame a ya va fika ma n'wi byela ku swi endlisiwa so ivi swi n'wi tsandza jika a vuya ku za swi tiva ku lava va nga so mara i moya wa vulolo ene loko munhu a nga wu rhabi emiehleketweni ya yena ne u ta tshama u relaxa ku lava va nga na swilo swa vona va khendlini kasi vanhu va le ku tirheni hard siku rin'wana kha ni xuta Giyani Land of Blood eButhemba ku na liya a yi driver a n'wina mati kota mi ta hi movha wa n'wina mi nge yi tivi ku na papa yin'wana a yi driver ne a va ku i bota Isaac
yi fika yi ni teka hi 3:30 yi ni collecta a gate nampundzu Yeah. ku ya sungula ku xutiwa hi 6 so a ku ri mina wa sungula ku pick upiwa inani so loko yindlu ya mina a yi ri ka va swi vitana wall plate laha ka ku se ko xota lwangu so yi pfula ka Facebook yi ku bamaka ni vone yindlu ya n'wina hayi kahle ngopfu ma vo sweswi mi pfuke hi 3 mi hlamba mina ni ta mi teka la hi 3:30 mi ya ntirhweni ku hava na munhu na wun'we a nga ka Facebook a mi vonaku sweswi ku mi le ku yeni a ku xuteni mara loko siku rin'wana mo tshuka mi yi belelini mi ta twa va ku xi yi kuma kwihi mali xi yisa lexi so swi tele swilo leswi vanhu va hard work leyi vanhu va yi endlaku ne va kha va nga voniwi ivi loko va kuma mali ya ko hi ti vutisaka ku va yi kuma kwihi so ka Gaza u la ku humelela ne va byeli straight ku mina mali ya mina hey guys ni na ti business ta 4 ta ku xavisa byala hi to ti nyika ku mali ivi va kota ku ti lawyer ti nga ha endli mali mara mixoku loko mi swi vulisisa sweswo swi ta enela ka vanhu na ni vutisa leswi hi mhaka yini na last week a hi ri na mfundhisi ne leswi mi nga swi vonisa swona vanhu vo tala va ya sandza ku munhu loyi swi nge te yinini hambi yi kha yi explain ku mina ni lomu ni fambaka kona ku na timhaka ta na so a no famba hi mhaka ku na swibambi ku na swi lava ya vula ku lomu mi fambaka ku dangerous lomu mi fambaka kona ivi vanhu va sungula ku no why ku vonaka xibambu ngopfu ku tlula yini mani twisa nyana so leswi mi swi vulisaka so I think mi hlamulela timhaka to vanhu a va swi tivi ku humelela yini lomu fambaka kona va vona the final product mara va nga swi twisisi ku yi te njhani product liya so ka Gaza sweswi mi swi vulisaka swona ku wo fanele u vula mara swa enela na ku va ni vulini na hi ku swa fana hambi no vula swi kumeka swi nga enelangi hambi kha ni ku hey lomu fambaka ka chavisa that's why ni kumeka ni ri na xibambu and no yimelela mfundhisi ni valala na hi timhaka to na kwala ka production yaleyo un'wana ta fika ku mi sungule kahle nkarhi lowuya hi sungule kahle wa swi tiva ku hi sungule ku yini na ri endlisa ku yini na process yi endlisa ku yini na so hambi ho explain na ku fika ku yini le ku and call ku as vanhu hi hetele hi va satisfied ti answer leti hi ti kumaka from that person namuntlha loko hi kha hi ta ne hi kha ni byela lava nsati wa mina hi mfundhisi hikuva va hi nyiketi example yin'wanyana ya ku a va veki 20 rand hansi na 200 rand hansi se va thyakisa 200 rand liya misa n'wana a tlha yi kandziyela ivi va vitana nhonyana un'wana va ku hi lava yi mali ka letimbirhi liya 20 rand yi ri clean se a kombetela 200 a ku ni lava 200 so va ku wa swi vona ku xilo loko xi ri na value hambi mo ringeta ku xi thyakisa njhani vo n'wina xi sala xa ha ri na value liya se ni va byela ni ku ni rhandza ku quota vo mfundhisi ni rhandza ku quota marito ma vo because mo tala ma vo ma na ntiyiso ka liya mi kha mi va endla ya ku hetelela interview va vuli marito man'wana lava ku ma quota ku hlamula xivutiso xa khosa va ku u nge pfuki endli ku munhu loyi a nga laveki ku tshemba a ku tshemba siku leri a ni twangi kahle mhaka ni julukini mara va yi vuli hi xilungu se mina ni lo yi translate no yi translator that's why se yi nghenelela so i ntiyiso leswiya ne ku a wu nge pfuki that's why mina ne a ni ngheneleli topic liya ya ku loko diku a nge ni wini ka ni swivoko hambi no vula tipoint njhani ne munhu a nge inani so ku hava ku vanhu va ta tshemba ne and lexi xi nga ku xanisaku wena as munhu loyi va vulavulaka hi wena hi loko wo ti nyika nkarhi wa ku hi lava ta stress hi swona ne yes And you know what, guys, lexi mi nga ta xi vula ku Gaza boxa ku va yi cincile masiku lawa i mhaka G1 ni va fone swin'wana hi vulavula ne ivi va hlamusela timhaka leti va nga hlamusela va dyondzisa swilo va ku a hi minkarhi hinkwayo u fanele u provela vanhu ku ri u nga va responder or anything from laya Gaza boxa yi ve yi cinca yi ve yi nga ha vi xiswona se i marito lava kha ma vula mo fana malama and ni matekini ni matekini a ni hlamula khale a ni make sure ma twisisa swin'wanyana a swi bohi a ni kha ni vulavula na hi timhaka ta
tampahla ne a va ni humese xikipa xin'wana xo durha loko hi ta laha ni kombe ku ya ni mbali xivestani lexi a ni tiku mali mara xi nga xi ri vo ma 70 rand xivestani lexi ni nga xi mbala a ni munhu luwa wa ku ni bomba va za xi nghenini ma twisisa ne reason Botrey ni kule ni kha ni mbala swimbalo swa matsongo wa mina loko ni ya high school vanhu va xisati a va sungula ku mbala tiburuku a swa ha ku va fashionini so a va nga mbali leti ta ku famba na milenge leti mbaliwaka ti lesbian so a va kota ku va nyika so mi kuma ku tikulu yikulu xisutini yikulu milenge tihembe tikulu ma vo tintangu tikulu hinkwaswo ni lo nikiwa ene ni ku hi munhu loyi a nga na miri ku tlula mina because vanhu va xisati va na miri no ka ni nga ri sure because a ni nga ri munhu wa ku ni tirhisa ngopfu swivoni mara ni sure ku na hala ndhaku yi but a ni swi kota ku ni tetani ni mbarisi sweswo ne ni fika ni yima assembly ni endla ti-joke vanhu va tsaka ni endla ti-poem vanhu va tsaka ene hi xilungu he botwisana vanhu va tsaka ne va ni tshemba like se na loko ni nga ri kona ne va ku loko so o va a ri kona ne u nge swi endli so swilo leswi va ni misa ni mbali mayavuyavu lamaya so swilo leswiya swi endli ku ni ti tshemba mina jiwani ni nga tshembi mpahla leyi ni mbalaka ni tshemba mina so n'wina because matichuwa mina ri pfalo leriya mi lava something xa ku loko munhu a xi vona a rhanga a tala hi xona ku a kota ku mi tshemba that's why loko mi vitana nhonyani ne mi sese mikateko tanani haleni ivi loko va ri ku teni ne mi pfula movha mi humesanya something ku va xi famba hi se loko se va ta va voni movha luwa wa mi tiyisa n'wi n'wexe a mi tiyangi loko mo hlangana na yena ndzi ka mall a mi nge vuli nchumu laha ku ri handle va rhanga va voniwa so mi ni tshemba munhu loyi a nga ndzeni kutani mpahla leyi nga hala hi swo swi endla ku vanhu vo tala va scama vanhu hi mhaka ku va fostela ku la ku maintain a soft life leyi va nga yi affordiko yes swi va vutomi bya fake byi va sweswo ku byi na image yo karhi leyi faneke i maintain vanhwini ene ku ri ku hambi u kha u nga maintain image yo karhi ku na lama swi twaku Botrey ku ni na yo mali ne mara vutomi byi le ku ni tikeleni a na ha swi koti ku hakela yini mi ri na yo mali lero mi swi twa ku a na ha sali na nchumu so what about loko mi ri hava ene mi nga ha koti ku swi hakela sweswo hinkwaswo mi va mi tihingi hi ntambu so okay loko hi veka liya yin'wana ya ku swo fana ti-content creators ne va ku ti join swilo and stuff like for example lo fana mina a movha ni tshama mkhukhwini right so ni va ni ri worried hi ku why va twa nga ri ni khendlini hikuva ni ri na ti-followers to tala mara ni ri ha chumu ni tshamini ya Mozambique hi a xayixayi ne ni fika ni hlangana na xisa xin'wana hambi ri magwini a no marivo mavito ma hala Portuguese ne so ri tanyana so a ya ku performing so loko ya ta ku performa fane va hi vuyisa border gate so a ku ri ha munhu la pfumela ku hi driver ebe se xoxisa lexi xi pfumela ku nta mi drive se ni ku ni twa va ku hala ku na ndhawu yin'wana ka va din'wana da chomi ya mina ndzi nga yimbelela hi koti ku nyoka ya dodi yi kumi mambuni ko va njhani ndhawu ya kona mama se xiza lexa xi ku a mamboni loko fika ko va ku vutisa ku la ta khendla hi se loko la ta khendlela ku ni kuma ntirho va ka ta tholiwa ku penga ti ta lwetana hi we tikhampani ne mara mali a wu yi kumi we i khendleli ku tirha mara ta tholiwa ku penga se n'we swi endla mi khendleli ti-like that's why mi ra mali mara ni nga ni ri dom ngopfu a ni like swi tata leswin'wana i khendleli veyi okay then I'm in Mozambique ne ni voni postini none nga swi 4 days 5 days 6 days back none nga tivi ku loko mi yini ka Gaza most of the time va lava ku loko munhu a ti humesi na nsati wa yena tanihileswi mi swi tiva ku na mfundhisi lava tshamaka kha va va yevula ku why loko va ti humesa va siya nsati kaya ende ni tlhela ni mi hlamula before mi fika makumu i ku
n'wina ko tala loko mi ya ku performeni se mi nge tivi ku a ni ya ku performeni loko mi ya ku performeni most of the time ngama ya n'wina yi va yi ri kona so why mi fambini mi va siya xana mi lo teka moya wa mfundhisi ike nhlekisa hi ku swa fita ku no tekini hi mhaka a ni fambi na vanhu va xinuna se mara ne ni kombela ku hlamula liya ya ku ni nge vuli ku ni performance because a ni famba na nkarhi ya ku tala a ku performance ni famba na nsati wa mina nsati wa mina wa tirha ne wa tshungula loko ri mo tshuka mpandzu hi nhloko la hi byeleni na maphilisi swo wela va swi kota anti ma swi kota swo wela I'm sure hi vuvabyi ne but lexi ni xi tivaka i ku swa ku fana na tibandichi swilo leswi va swi yivaka swinene a hi pfumali bandichi so minkarhi ya ku tala ne mina hi ku ni va ni ri kaya loko no ni yimela vona I think vo va off hi Saturday na Sunday vutomi bya mi byi ta gcina byi yimile a ku na laha ni nga ta ya kona na ha yimeli vona so but loko va ri kona ni make sure ku ni famba na vona a ni voni na namuntlha ni ti na vona hi mhaka ku va kona but loko a ko va ku ri during the week na kwala a ni ta ni va siyini mara a ni ta va ni kha ni nga tisi leswi mfundhisi va tisaka swona a ni ta va ni kha ni ta ka interview loko mu leswi mfundhisi va tisaka swona a ni mi hleketela mfundhisi va ka va ntsatso hi ku sweswiwani ne a ku na munhu laha nga ta ni cinca a ku ni vula mfundhisi mani suka khale ni kha ni ku mfundhisi kwala nga ta vula ku mfundhisi mani okay but solibonani sweswiwani hi tivhoti to vhotela suku hi pfarile ti pfari hayi ku hi pfari swi endla ngona mina ni so ti pfarini no and then namuntlha ku nga Sunday ku huma ti-results ta ku ri suku wa win and then ku vi na phensa ka Facebook ya ku ri va suggest ku ri a hi hlengeni hi xavela suku iPhone so van'wani va chinga van'wani va vula leswi va vulaka swona van'wani va positive van'wani va va negative so n'wina ni la ku twa your view ka this point ku ri n'we mi nga yi humesa na kumbe mi vona swi ri right ku a donateliwa kumbe mi vona swi ri wrong I think swi nga va swi ri right loko ho kota ku tiva xivangelo xa ku why ku fane ku xaviwa phone because swa endleka mi kuma ku hi la ta n'wi fonela hi n'wi congratulate a nga na phone so xava kwalani ma swi twisisi hi kota ku fona congratulations winini or hi very ti-condolences leswiya swa ku mbuwetela ku hayi mi luzini hi khomelini ma swi twisisi so swa endleka mi kuma ku maybe a va na phone so a ni swi tivi ku va ku ri xivangelo ku ri yini okay no ni va khomini ni mi khomini then ka vanhu lava mi nga va groomer ni ta swi veka ndlela leyi mi tshama mi kombeta timhaka ta ku ri ku 2 achievements ya vutomi bya n'wina ya vanhu lavaya i Chavi na this guy na Mambushi na Mambushi why lava mbirhi hi reason leyi ku why ni mbutisa this thing ku na un'wanyani wa kwalaya ka vayisa lava ni n'wi vona a ri handle a ri vo America vo London I think mapotipoti I feel like na mina a ni ta tsaka na din'wani dingele handle sweswiwani then why mi nga n'wi katsi laha ka lava va 2 okay wa ku fana na mapotipoti i van'wani va lava va nga fika va swi tshika swa Mafenya Brothers a xikarhi so loko munhu mi tshikana na yena ivi a sala a ya va successful mi va mi nga ha contribute so i ku lava vudyela loko se mi ala maku lexiya product ya mina yes so I think success ya mapotipoti a ni hoxangi xandla ka yona so ni nge ti nyiki credit ka yona okay then lava vambirhi so wa ku fana na Chavi ene ibili wa ku fana na Chavi swi ngopfu because Chavi i munhu loyi ni tsundzuka na loko struggle ku a kota ku kuma xa ku famba swi nga va swi hi tekeli more than lembe
ku a ya kuma xa ku famba ivi se loko a xi kuma vanhu va sungula ku ni foneriwa na hi vanhu lava a ni twanga ku va swi twisisa hi khosa ku chavi yi kuma ku mali ya ku hakela movha luwa and mi twa ku question liya ya ku loko ri ku hava reason swantswa u ku a wa yena so ni hlamala ku Bothemba ma swi tiva n'wina mi rate mali munhu hi siku mi hlamala yini loko munhu a xava movha luwa ku ri ku endla ntirho wa ku fana na n'wina ma swi twisisi so i swi swa ku hi tikeriwi swin'we eka xiyimo lexiyana Chavi so loko a hetelela a fikelela laha na boheka ku n'wi tsakela ku okay swi ze swi endla so wa ku fana na Mambuxu mina a ni ri nghozi ngopfu hi tinhlayo loko na ha ri xikolweni loko vo tala va kha va practice tinhlayo ku va nga ti solve njhani mina ni va ni kha ni practice ku ni nga endla njhani ti problem ta maths ku ti kota ku solve so I think un'wana wa lava va nga copa swilo leswiya that's what kona ne ka tin'wana ta ti-movie hi kha hi kombisana maths so I think we be aba interested ngoba ku yena endla science mina a ni ri wa ti-commercial subjects but yena fortunately na hi science yale u humi kahle se swin'wi ntwa mikhumba timhaka ta la ku vuyelanyana laha ka Chavi ntwa mikhumba ngo timhaka to swi teki na lembe ku mi kumeka mi kha mi ndla ku kumbe ku mi lwa na swona ku Chavi a kota ku move from point A to point B hi ku kuma xikanyakanya ku na xikanyakanya lexi a nga xi postaku xa yena huwa kumbe a ku ri xa yena lexa sweswi xa Raptor xa Raptor I think hi ku ya hi leswi swi nga humelerisa swona ne i xa yena but a ni se tshama ni xi vona a ni se tshama ni xi vona a ri na xona so siku ni nga ta xi vona ni ta vuya mi vuya na yena ke ni ta vuya na yena no na it says but so va mi nghenelelela ne va vutisa question yin'wana botere but a ni nge se za ni heta ni voni ka Gaza sweswiwani hi mhaka ku loko ku la ku donetiweni ka iPhone vanhu va le ku gunguleni sweswi ni nga swi vula va positive van'wana va negative and loko ni hleketa i nga ku na xinhwentana lexiya xi nga tshama xi nga wini very man yanda what Yolanda yes i nga ku na xo xi doneteliwini so a ni swi twisisi ku why loko se swi fika la ka suku swi fane swi oma kumbexana n'we mi nga va ku ri na idea yo karhi leyi n'we mi twa ku ingaku swi nga va ka suku swi endliwa hi swona ku vanhu va ala ku donetela suku ku ri ku hala va doneting ni na nghoma yin'wanyani ne vito ra yona ve ri i ti-expectations yes hi swin'wana swa swilo leswi hi endlaku ku hi wa kumbe hi khidzama hi matsolo ku langutela ku hi mhaka ya ku ri i ngheni laha i humi na malofu mambirhi hi loko no nghena ni ta fika ni huma na malofu mambirhi loko mo fika mi kuma xinkwa xi herini lahaya mi ta va frustrated too much and instead ya ku se mi focus la mi ya kona ne mi ya tshama hansi mi sungula ku rilela malofu ku mi kuma malofu ma herini so loko ku ri kun'wana i tshama a doneteliwa and a doneteliwa hi hina Matsonga a swi vuli ku automatically n'wana n'wana la a nga ta endla swilo swa ku taniya i fanele a doneteliwa G1 Solimaka i artist ya Xitsonga mara na kota ku ni fambisa mucato na tolo ni ri ku fambiseni ka mucato lowu ni heta ku fambisa nkosi nampundza ni fambisa nkosi na nhlekani ni fambisa mucato komba ku ni program director ya ku vanhu va ni tshembini ne but sweswiwani a swi vuli ku hi ku ni artist and ni tlhela ni rhamba ku va program direct mi ta landa Dr. Thomas Chauke mu tana mi ta hi fambisa ntirho oro un'wana wa ti-artist leti ta ku mo ni kombisa hi loyi ni nga n'wi tolovela ne wa ku fana na Xamakhombo muku a langutela ku ni ta hamba ni fambisa mintirho loko no kota ku va ni tlanga swi ta n'wi frustrate loko se vanhu va hetelela va nga ha n'wi invite ku ta fambisa mintirho okay kha ha ku heteni ka swilo swa n'wina a ni Mizimu Winner Award sweswiwani va ka mi awada va ka YouTube loko tlhela le ndzhaku le a ku ri na mfundhisi un'wana a hamba loko na ti movie ti sungula or maybe ka album if I'm not mistaken
am tsala ku ni khensa na pastor man no ri va vito ra vona ku man mara no mo ri vula ndara tinduku pastor man Didi Chauke. yes pastor Didi Chauke relationship yangu na pastor Didi Chauke yi helele kwihi kumbe ya ha ri kona hi ku a na ha va voni mikhamba tsala ngopfu ku fana na that time Okay, ayelangi ni nghena kereke ya vo na sweswi. se that time ava va ri ku mpfuneni ngopfu I think sweswiwani swa fita ku mi hlamala xivutiso xexo ku ri a swi fiti swa fita hi mhaka ya ku i khale mi nge se swi vo va kha va tsariwa a swi fiti hi mhaka ya ku i khale na hina hi kha hi nga ha humesi swi swo lava ku va tsara I think loko a ho va ha ri ku humeseni still a swi ta va swi kha swi continue because ka leswa swa music ne hi vu hi decide ku hunguta ku tsala ku yini man so va a va ha ri kona hi mhaka ya ku hi suseteli vanhu va ku tala yes then after loko mi wini this award ne kumbe not nga ku wini loko am awardini yo rito ra right kahle kahle because am nga compete na munhu so i yini lexi mi nga xi plana ku ya mahlweni or lexi ni nga ta ku loko se mi languta ti achievements ta n'wina hinkwato yo fana na leyi mi veka ka level ya njhani award ya xiyimo xa le henhla ne mina ni hi vumina ni vi na ti-award ta 4 a vuton'wini bya mina ni katsa na yona leya sweswi ne so liya ya ku sungula a yi nga nyawuli mara ni tsakisiwe hikuva va ni hleketini va tlhela va ni nominata va tlhela va ni winisa mara a ku nga ri na mali a ko va xitrofani xa koho xi vuyi xi fayeka ma vo so ni mi endla ku se swi ni vava so leyiwani ne yi sala se ti sala ti va ti ri tinharhu ne letiya timbirhi ti nga laha xikarhi a ti famba na mali hi vumbirhi ka tona and then yoho leya sweswi a yi fambi na mali mara hi leswi ni nga swi vula swa mask ya boha na strike xa magwala nkarhi wun'wanyana xilo hambi xi nga fambi na mali u vona value ya xo ku tlula mpimo because i xitima ka ku seketeliwa hi vanhu masitwisisi liya hambi letiya tin'wanyana ta ku ti famba na mali a ku nga ri mhaka ku seketeliwa hi vanhu leswa swa ku university yo karhi maybe yi decide ku misa lowu u xuta kahle a hi n'wi honorini masitwisisi so ivi van'wana na vo va decide sweswo ku misa lowu u tsala kahle tinsimu a hi n'wi honorini ma vo so a hi ku seketeliwa hi vanhu mara loko se vanhu va ku seketela swinene u za u kuma something phela vanhu reason ya ku hi lava ti-support ne a hi vi hi kha hi lava ku kuma award liya ho lava ku hi nga endli content hi tikarhata mahala yi tlhe yi fika yi papamala moyeni yi nga voniwi hi munhu so loko vanhu va kha va ku seketela hi ndlela liya u kota ku swi voka ya vanhu va ni rhandza so loko va ku rhandza u za swi voniwa na hi lava va nga America va ku mo hi n'wi nyika something funny and mind you wa ku fana na mina endla Xitsonga ntsena a hi ku ni ta ku ni mixana na tindzimi tin'wana so swi mina a lot ku tlula na leswi nga na mali ndzeni yeah okay so before ni voni ingaku ku hi vulavuli before hi pfala ni voni ingaku mi vulavuli timhaka ta ku ri ku na Chavi ku na Mambushi hi vona mi twa ku ingaku va humelelini so a ni tivi hi mhaka ku ri ku na Fred Bali ku na Cynthia mi va veka kwihi va hisa laha I think xivutiso lexi a xi tshamangi kahle ne a xi ta tshama kahle loko vo ku na Fred Bali i na 1 2 3 4 5 mi miyerini ku na Cynthia i na 1 2 3 4 5 mi miyerini but Mambushu i na leswi mi le ku vulavuleni so yi vuyise yi lunghiseni yi ta un'wana na un'wana a hava xeli leswi a nga na swona so ne ku na Fred Bali wa tirha mi miyelini una movha na movha u xava movha Okay. mi miyerini ku na Cynthia u xavisa swikhipa wa ku fana na Fred Bali sorry a ni nga wu tivi movha wa vona ne no sungula ku swi twa n'wini kumbe hi bayizisa ne leyo nga tsani vo ka driver hi posting a swa endleka ku ri ntiyiso ku fana Rapture ne okay a mi se tshama mi yi vona na yona o la ku na ya mi tshama mi yi vona so na leyi n'wana mi tshama mi yi vona yes but ku fana na Cynthia ne ku na swa ku tala leswi ha ri ku tirhaneni na swona leswi na swona loko swo hetelela swi va successful
ni nga ta ku hi liya yin'wanyana product ya mina ni nga yi produce so swa Cynthia swa ha ri ka construction loko swo kota ku hetela swi humeleli na swo ni ta vuya ka swo I think na sweswa Fred Ball swi koho swi nga ka construction though a ni ku kumbe swa Fred Ball swa ha ri hardware swi fikile a ni mi ri mu vonini movha yeah. Okay. All right, no, thank you so much for joining, guys. Next one, vula xivutiso xo hetelela. A xivutiso xo hetelela no la ku twa ku as a content creator to another content creator. Yeah. Or U fana na hina. Yeah. Because 100 subscribers, hey guys, it's not I vuswa na mazambala ni 100 subscribers u va u tirheni u tlho juluka. Ku xavisa Tupperware. So anda ku xitsundzuxo xa n'wina ka ti subscribe ka ti content creators leta ta ku via YouTube because leswin'wana honestly it's easy swa TikTok it's very easy to get likes and subscription mara ka YouTube it's very hard nga kuma vanhu va 20,000 va kha va watcha but they don't subscribe so lexi mi nga xi vulaka ka ti content creators leta taku to fana na vo hina hi nge le ndleleni mi nga ku yini ka vona papa mina loko va ni kuma in 1984 a va ri na 36 years so tintangha ta vona almost hinkwato maybe a ti ri na vana so a swi hlikisanyana ku mukhalabye wa so hi hana n'wana hi hana nchumu ma twisisa so aka age ya 36 va tswala mina ka tintangha ta vona hinkwato letiya ku hava na wun'we mi tiva kun'wana wa yena mina nga ta leti ni dumini na namuntlha ni tisiwula hi mhaka ku va ni dumini yabo so sometimes swilo ho swi jaha ku ri ku loko a ho yima swi fika hi nkarhi wa swona mi kuma ku ta xixa matimba ngopfu and n'wamile ku swi noticeni because majaha hi ku vonani vanhu hinkwavo va a ni swi rhandzi ku vulavula hi swilo swa ku endla nga ku ni na status ebo train mara ni kombela ku tirhisa lexi as example tinkambi to talo I think munhu ku handle ka Botbeni Mayengani tinkambi letin'wanyana hinkwato hayi hinkwato to talo ti rhangi ti aketela tiyindlu na hala ka hina like vamakhelwana mi va rhangi va aketela tiyindlu va endla everything ne mina kha ni tlela ka one room loko xikomba xi ni katekisa hi ni sungule ku duma kahle hi 2010 loko endla leswa swa Mafenya Brothers Na winke hluvula na winke. yeah a cina makhwamfa lo mas Yeah. loko xikomba xi lo ni katekisa nkarhi luwa ngoma 2010 2015 maybe la ni nga duma ngopfu kona hi swa music scene kha kusuka swa Mafenya Brothers ne unge maybe ni ri na 4 room la kaya and yi languteka yi ri kahle but this mara xikombo xi ni delay ndzani swi vo unfit ku va na 4 room munhu lava something xa ku dlanyana and hi mhaka ku se nkarhi wa swo a wu fikini ne swi flowi kusuka masunguleni swi za swi ya fika makumu hi loko xilo se ku ri nkarhi wa xona mind you a na ha ri kwala ndzeni ne and ni kha ni swi hleketa hileswaku va nge a na ha swekiwa ku ndza ni pfuleka matihlo ni swi voko okay mi lexi a ni deserve xona ni deserve something better nyana but it is so loko xo hatla xi ku blessa xi ta ku blessa na leswi swi nga mihleketweni u nge se pfuleka matihlo loko ya pfuleka matihlo sungula ni bayizini se sungula ku ba swin'wani ila swi ku costa more so I think lexi bitaka vanhu va ku tala ne i ku loko se ti subscribers ti nga ngheni a nyama masters instead ya ku u endla content ti subscribers ti kota ku ta a ku rangi ku ta ti subscribers ku kota ku landza content ku ranga content vanhu va kota ku seketela hi le ndzhaku so patience yo key hey mi Hallelujah. tsemi kahle Hileswaku Munhu loyi mi n'wi twaka amen i mhani ve le kaya. hileswaku a na ta vula swona hileswaku manjiwani loko mo fika mi tshama kahle mi va byele ku papa ni twa nga ri mi vitaniwini hi ku yi tlhe yi support hi ku loko ma chumayelani ma ni pfundzika ku yes hallelujah Jiwan ana la ku susa ka n'wina ne yi yisala Okay. ka manjiwani maka ku content creation ne wa switamisa luya u tlela vusiku ni tlela vusiku hi timhaka to ku na editing
manjiwani a swi nga mi karhati nkarhi wun'wani kuma ku Botsoli va tshamile studio xa vo ve le ku editeni hambileswaku ri one room kumbe va tsemi hi kheteni xikarhi ku va na studio ni swi tivi so a swi nga mi karhati nkarhi wun'wani ku va tlela vusiku n'wina mi ku tleleni masiya va ha ri busy or how did you navigate between the two ku va mi ri ku tirheni because content creation to be honest hi ku ya hi mehe swi teka nkarhi wun'wani wo tala ngopfu ku na ku edita ku na nkarhi wun'wani mixing mastering format card sweswi ma stressa mi swi tiku mi fanele mi tlisa ku yini so n'wina hi n'wina a mi swi handlisi ku yini between the content creator na n'wina mi kha mi tirha hala mi kha mi yiva ti-bandage till to date na namuntlha va ha ri ku yini mahlweni phela swi lava ku swa ha ri ku humeleleni va lava mi ya ka mike loko ma ha vulavula hi ya mfundhisi na ya ku loko vo ni byela ku ni vitaniwini sa ni kha ni hleketa hi liya ya ku vona ka xibamu na dan bibel a ni ti ni lava ku yi hlamula ku va ku ni vulavula ngopfu ni nghene ni yi rivala sometimes reason ya leswiya i ku a swi kona ku i kha i famba la patwini hi nga hlangana na Satan Street swa ku hi ta boheka ku xi pfulela bibele mara matsotsi hi nga hlangana na mona. Exactly. Mi kuma ku karhi walowo mi le ku vulaveni ndlwini va busy hala luvula tinguva kata yeso langa kona a va kha twa swilo leswi vanhu va lava ku swi vulavula vito ra Yesu kata yeso mi valava ndlwini vona va busy hala yeah Oh, okay. I think I spend more time if I end the music. Content creation, I spend go car. Because like I end the video, especially at YouTube, but I come at the same time. Se bobo ya ba editor so ba o sha ti sticker ti tata bona ku jiwa so maka moyi mara da ba spend ngo kare loko ba ri ku busy na music. Okay, kwala ka music se mtitwa njhani loko mo ku va ya are kamarini late music i swakudya swa ka makama loko nga ri na music ka makama ku dyiwa vulani Bonga mi swi twisisa ku hi le office na vona. Amen. U tshame mhani un'wanyani ne a ku a ri na vanhu vambirhi like a rhandzanaku na vona so lowun'wanyani a kota ngo swilo leswaku huma ndleleni lowun'wanyani a nga swi koti ngo swilo a ri na mali ma vo mi vula ku lowun'wana a thweka ngopfu okay lowun'wana a ri na mali ma vo so a gcina tekiwi lava luwa wa mali so a ku a nga tsaki ngopfu because ku na leswi swi shotaka se vanhu va n'wi gungulela ku se why i pfumeli ku tekiwa hi yena mama swi twisisa ne se a ku ni komba ku swi hlamurisa leswi a nga swi hlamurisa swona yes ni yo tshama hansi ni rizina ni swi vona ku Masangu mi nge ni xaveli mugayo Yes. That the screen sango ringe xavele mugayi na siku na rin'we Okay. Last question man makamne. That time loko va ri busy na ku endla music I believe ku a nghenisi mali ku fana sweswi nga ta kuma ti bookings and everything manga mi swi twa sweswi ni loko huma album ya xavisweni that time ne that time loko va sungula there is no way ku va fike va ku boom va duma ekanga swona so ni sure ku na loko va endla album loko a swi to tsombanyana bongo na mali ya kona yi tikombi swona that's why mngu a va tinile juni va ta ku tirheni hi ku ya music was not enough se still a mi swi twisisa ku okay i swakudya mara a va tirha joni so still kwala a mi nga vi na ku problem at all a ma nga twisisa ku maybe amba mi twisisi vision vo tshama hasi na n'wa muzeki you know what kata mina hi ta fika la ivi mi swi twisisa na Okay, loko mo vuyela ndzhaku ne va vulavula quality time kun'wanyana le masunguleni lero hambi ko va ku ri na distance nyana ya music mara tlhela hi va na quality time Okay. lero a swi tiva ku okay music lowu nge heti 3 months va ri busy wona so for that particular time because swilo leswi swi nga swa vona mina va support strike that's why mani na album Yeah. ani na chumu Yeah. hi ku twisa ku i talenta ya vona mina no va support as a sati Yeah. so na swi ta ku okay va ta heta swa music va tlhe va vuya le hi ku music a wu dinga ende ka vona music ne ku tisa mali ku tlula leswa mintirho that's why va tikuma va tlhe va vuyela ka that's why na a va ri MC tolo va tlhela va fambisa mucato hayi ta dyela mali yi kona mali kona Mali yi kona, mi nga hlamali loko mi ni vona ni ri ka mudavula loko a no ta ku mpfuxele mi la mali ni va ni kombela loko ni tlhela mi ku haya petrol yi leyi gaza boy ni mtwini Yeah, mara mi nga mbali swa ntima
hey katana producer mna ngwa yo mhaka ingaku Bothemba vana swin'wana Okay. Botsoli ni kombe ku vutisa lani tanihi leswi na mina personal ni nga kula Yeah. ni kha ni inspire wa hi mhaka n'wini ya mafenya. Okay. Eh Swa tsakisa Ku- ku ku- inspire. ku- Vanhu va Ba masela. timnyama. matikampani na mina ni tikumi ni kha ni be an actor because of story leswi a ni swi langusa swa n'wina. So ni na ti-question timbirhi ntsena yo sungula i ku leswi a mi swi endla ka Mafenya Brothers na leswi mi swi endla ku sweswi ka switori swin'wana leswi humaka SABC swa fana ke? A swi fani ne. I think leswi a ni hambani swi endla ka Mafenya Brothers hi leswi a swi endliwaka hi Diza tin'wana sweswi ve ri i heleli. Swa ku jo freestyler ku hava munhu la nga ta fika ish wa vona cincanyana la di free ti endla hinkwaswo leswi ti swi lavaka but le ka Giyani ne ngopfungopfu ka Giyani ku na swipimelo ngopfu ririmi more especially loko u ri Mutsonga loko u ri wa rixaka rin'wana i dyohanyana va swi twisisa ku hayi ku hi language ya wena mara loko u ri Mutsonga ku va na swipimelo ngopfu se like munhu u va a yi lwini na ku a za a kota ku nyokovela a endlanyana something xa ku na swi tiva ku leswi vanhu va ta swi lava ka mina. Oh, all right. Tanihi loko mi ri an actor ne Yeah. ku na ti-challenges to hambanahambana but question ya mi yo hetisela i ku loko munhu o va a ri content creator kha xuta ti-video a endla comedy a endla swilo leswi hinkwaswo leswiwani a heta a ta ka n'wina a fika ku mati va na mina ni na talent yo karhi ni endli ti-video vanhu va hleka or ni endli switori nyana ni vulavule cause va vona van'wana kha va endla switoritori kwala ka ti-TikTok a ku ni plakini na mina ni la ku ya ni ya acta ka Giyani kumbe ka swin'wana na swin'wana switori i xilo xin'we ke advice leyi mi nga ta n'wi nyika yona yena tanihi muact i yini? Ta vula swimbirhi xo sungula ve ri i nga niki munhu advice ya free because loko u ya a ya humelela swi pasa kwele ku vo Giyani u nge yi kumi credit i ya ku byela ku mina loko na ha ri ka B a ni swi endla swilo leswi so i talent ya mina ni kuli na yona u ku rivela ange vuli ku Botsoli vanendli vanhu so mara loko yo fika yi feyila va nga n'wi teki i ya ku hi mhaka ku G1 ndi ni byeli ku ma swi twisisi so swi ku disadvantage hi tindlela hinkwato mara xa vu two a ni swi rhandzi ngopfu ku vanhu va handle ka loko munhu like n'wina sweswi Bothemba mi ku ni endla 1 2 3 ni kombela mi ni plaka ne a hi nge i vu program direct kombela ku loko mo twa kun'wanyana va ku va lava program direct mi ni plaka swi simple ku ni fika ni ku mi nga zama na Themba a ta mi fambisela ma vo unlike ku n'wi mi ni tela na content ya n'wi mi fika mi ni komba yo content ya mi hi leyi or mafambiselo ma mi hi lama mi ma vona njhani because vanhu va ku tala ne loko ni yingisela tinsimu ta vona ti nga ku trending swinene ka hina Matsonga na swi tiva rinsimu leri ma ri ni tsakisi kumbe loko n'winyi wa ro a lo rhanga a ta ka mina a fika ku ri njhani rinsimu leri a ni ta a ri kahle ivi loko se vanhu va kha va ri trenda va ri rhanda a ku jina jealousy a ri kahle ma vo so mi nga ti na content tanani n'wini mi fika mi ku he mfo mina actor mi ni kombela loko wo twa va ku va lava mi act in black swi simple ngopfu ni mi plaka fana leswi mi nga tshama mi ni byela guys for the first time ne hi ndisa hi karhi lowani ne last question Yeah. tingoma leti ta majananda wa mi nga ti faki na tona ka ti-digital platforms inkarhi n'we inkarhi ho tsoniwa vunanga la inkarhi then ni va twini va ku u nga nyiki munhu a free advice hi ku loko se a humelenge ku nyiki credit na me a ni yi kombeli ku yi ta ni dyondzisa mixing and mastering ne swi ri a ni nge heyi swi ri yi ta tshama yi nga ri kona hikuva yi lava ku ni pfuna ta mi komba okay thank you so much for joining guys ne and thank you ku va mi vonisa hi fika makumu na swi toka na mutla episode yi leyi ku tlula hinkwato ti-episode hi nga tshama hi va na tona so and khesi ku va
mi rhambini hi nkarhi wo ntsanana mi kota ku va mi fikini tanihileswi swi nga vula ku mi munhu wa busy yeah munhu ya va busy mpela Ingo. all right thank you so much